Bog se... Da, samo da namestim ovo. Slava, hvala za večera, zdravi živi. Možemo slaviti, hvaliti Boga nebeskoga. Amin. Haleluja. Bog se nama uveći, dragi prijatelji. Slava mu čast što je uvijek sa nama. I što je velika njegova milost. Amin. Haleluja. Večerašnja tema nosi naslov, kao što ste mogli vidjeti kad sam danas reklamirao. Sve ovo daću tebi ako padneš i pokloniš se meni. Matej 4. glava 8. stih. Cecil, Emilio, blagoslov Božji, dobrodošli. Bog sa nama i ovo večer, haleluja. Slava čast velikom Bogu za njegovu milost. Evo da pozdravim samo nekoliko prijatelja i da podijelim u par grupe. Neće trajati dugo, samo malo strpljenja. Znači, ne puštam često muziku, znate, zbog toga kao prekršim neka autorska prava i onda mi uništavaju zvuk, tako da slika ima, a to nema, znači ja govorim, ali se ne čujem ništa na snimak. Slava, hvala, čast Bogu, dragi prijatelji, za njegovu veliku milost i dobrotu, haleluja. Evo samo da podijelimo 5-6 grupa, pa ćemo proučavati Svetu Božju riječ. Amin. Evo, podijelio sam u 7 grupa, dovoljno je. Slava, hvala, čast našem Bogu, koji je na nebesima. Amin. Evtim Čović, Jozovrečić, dobrodošli, blagoslov Božji. Evo, kod mene pokazuje 0. Stavite grožđe na 100 i pokrijte ga šeširom, zatim se... I tebi prijatno večer, Cecil. Kod mene pokazuje da nema nikoga. Aj napišite na komentare samo da, zdravo, pozdrav ili nešto tako kratko da vidim da li ste uključeni. Ne znam zašto, kod mene pokazuje 0, znači kao da nema nikoga. A vidim prema komentarima, nema smo 4 ili 5 osobe. Ajde, napišite po neki komentar, bilo šta. Molimo se Bogu sada. Oče naš koji si na nebesima, tebi slava, hvala, čast za ovo večer što možemo da te slavimo, hvalimo. Skupi sada ljudi koji trebaju da čuju tvoju vest da se ohrabi, da se osnaži, da se vrati ka tebe i da se posvetimo, da budemo srcem, dušem tvoje deca. Očisti nas sad od svakog greha u krvi jagnja tvoje Hrista Isusa. Posveti nas tvojim duhom svetim, izli tvoj duh sveti na nas, ispuni nas i tvoji anđeli da budu pored nas kada budemo poručali da imamo mir i blagoslov i tišinu. Vodi nas i u ovo večer, Bože, u ime Spasitelja Hrista Isusa, haleluja, amin. Hvala, slava, čast Bogu, dragi prijatelji. Slavna velika Božja milost, Elmas King, Kadri, Amela Selimova, Petrović, Slavol, Jenny, dobrodošli, blagoslov Božji. Sačirović Raza, dobrodošli, blagoslov Božji, evo post. Ok, tu ste, znači, dobro, ne mora više, znači, možda Facebook namjerno mi krije broj pratilaca u ovom momentu, da bi se obeshrabili, a da nema i niko, mi ćemo propovedati jer ljudi zatim gledaju snimak. Niko, Vida, Marta, Asan, blagoslov Božji, dobrodošli. Dragi prijatelji, večera znači proučavamo temu koja nosi naslov prema Matej 4. glava 8. stih. Znači Matej 4. glava 8. stih. Sve ovo, znači, daću tebi ako padneš i pokloniš se meni. Sjećate se, ovo su reči neprijatelja, Lucifera nekadašnjeg, današnjeg Satana, koji je hteo da ubedi našeg spasitelja i gospoda Hrista Isusa da se pokloni njemu, da padne pred njega i da mu se pokloni, da padne i da se pokloni.
Dve stvari, znači da padne i da mu se pokloni. Dragi moji, šta mislite danas? Da li se situacija promenila ili je ista kao i u vreme Hrista kad ga iskušavao Satana? Šta mislite, važi li ovo za tebe, brate moji i sestre moje, za sve nas koji večera slušamo Božju reč, za sve one koji veruju u Bibliju, u Sveto pismo, koji su Hrista prihvatili za svog Gospoda i Spasitelja? Ovo svima nama i danas Satana svaki dan kaže: daću ti ovo, daću ti ono, imat ćeš ovo, dobit ćeš ono, samo padni, da padnemo od koga? Od Boga, i da se poklonimo njemu. Ako padneš, znači, od Boga i padneš na koljena pred mnom, to jest služimo njemu, daleko bilo od nas, amin, imat ćeš milijone, milijarde. Bićeš najbogatiji, najpročini, najslavniji, najmoćniji, jedan od najmoćnijih, najslavnijih, najbogatijih. Tako nas Satan iskušava svaki dan. Dobro, možda nekoga ne iskušava u milijone, milijarde, nekoga kuša u stotinama evra, u hiljadama evra. Sve zavisi čija cena kakva je, sa kojom sumom nas može potkupiti. Dragi moji, sećate se, to je nudio i Hrist Isus. Pokazao mu je sam svet. Pokazao mu, znači, prelepe Alpe, Himalaje, prelepa mesta na zemlji gdje može čovjek stvarno da uživa. I stvarno naša planeta je divna, velik Bog. Uprkos onoga što je ranjena od nas, od čovječanstva, što je uništavamo, uprkos virusa greha koji je uništio, uprkos potopa koji je sasvim promenio njen lični opis, naša planeta je i dalje lepa. Ljubiša Vesna Zekić, blagoslov Bože, dobrodošli. Bog sa nama i uveče, Salim Bečiri, dobrodošao. Naša planeta je još uvijek divna. On je ovo sve prikazao Hristu u momentu. Od njega napravio jedan krug oko naše planete, oko našeg sveta, da mu pokaže sve, da ga seti šta sve ima na ovom svetu, koliko je lep ovaj svet, koliko ovaj svet je dobar kao ovaj podvodni svet. Znači, šta mislite, nije li mu to pokazao Satana? Vedije Salisul, Gabi, Babo, Voker, dobrodošli, Salim Bečiri. Dragica, dobrodošla sestra, Bog sa nama i oveče. Znači, on je to Hristu pokazao u momentu, sve lepote našeg sveta, našeg Makedonka, dobrodošla, blagoslov Bože. To je u momentu sve prošlo pred Hristove oči, pred Hrista je to, znači, bilo sve pokazano. Zatim ga je setio na Adamu i Evu. Pa ti, Hriste, slušaj, ti si obećao spasenje ovim ljudima. Pa zar moraš da propatiš, da stradaš, da se mučiš, da pretrpeš smrt, da okusiš smrt? Pa čovječe, možda nećeš nikad ni ustati. Da li će tvoja žrtva biti prihvaćena? Da li će tvoja žrtva biti savršena? Pa Sani, dobrodošla. Dimitar Atanasov, Pundore, Makhvire, dobrodošli. Maki, dobrodošli, blagoslov Bože. Ljudi moji, narodi Boži, Satan je u momentu, znači, sve ubeđivao Hrista kao da bi spasao, ne, kao da misli dobro da bude spašen Adam i Eva, to je celo čovječanstvo, dragi moji. On je posjetio Hrista da je on stvoritelj i da ne mora da pati i strada, da nosi krst, da umre na krstu sramno, ponizno, da ga muče, da ga psovaju. Ubeđivaju na svaki način, dragi moji, u pustinu tih 40 dana kad ga je iskušavao. Da li se sećate? Nadam se da se sećate. Kroz naš život, kaže sestra Sesiju, prolaze njegovi sledbenici koji gledaju da nas uništi telesno, najviše i duhovno. Tako je. Tako je, 100% su pravo, sestra moja. Prijatelji moji, znači, on je prošetao Hrista, sećate se, na Jerusalim ga je odneo na hram, tamo na najviši vrh, pa onda na planine, recimo možda su bili Himalaje, možda Alpe, sad ne znam. Zatim ga je odneo preko Atlantika, znači Južna i Sjeverna Amerika, pa zatim Azija, Australija, Afrika. Vjerujem da ga je u svega 3 minuta ili 30 minuta prošetao, da ga seti, da vidi ta bogatstva, da vidi taj narod. Eto, vidi, sve ćeš da središ, ne moraš umreti, samo padne od Boga, napusti Boga i pokloni si meni i ti ćeš imati ovaj svet, sve za tebe, vladaj
stvorенима koji se stvorio, vlade sa човечанствома, ne mora niko više da umri, ne mora niko ništa, samo padni pred mene i pokloni mi se. Neki od vas znaju ovo moje iskustvo pre 11 ili 12 godina, 10, 12 godina, ajde neka bude 10, zaboravio sam, otprilike 10-11 godina je prošlo, da dobivam pisma, skupocena pisma, znači nisu to obično ono euro 2 ili 3, možda 10-15 košta to pakovanje, taj oblik, ta forma i način na koji su poslali preporučeno. Dolazim iz Švajcarske, iz najstarije banke na svetu, koja postoji 800 godina. Dragi moji, nije to ničija druga banka, nego to u posadi, znači iza ovoga, iza onog, šta kažu naši, iza ovog brda, iza onog brda, i dolaziš, znate, kod Vatikana, to je kod satanista, gde sve zlato ovoga sveta, što većinom, veliki deo, znači, kao čuva se tamo, ne, vi znate da u Švajcarskoj svi imaju sve devize, rezerve devize i rezerve zlata, ali to je sve u rukama, znate, neprijatelja, to je neprijateljevih sledbenika koji rade za njega, za interes njegov. Skupili su, znači, sve zlatovih 70 ili 60 godina posle drugog svjetskog rata i u ta pisma piše: gospodine Gola, mi smo dobili nalog za tebe da ti želiš da gradiš bolnice, za sirote kuće, za one koji nemaju para da se operišu, skupe operacije, da idu da plaćaju operacije, pa da im ti platiš, pa za sirote hrana, pa radna mesta da se otvori, pa da napriš dobra dela za životine, da se skupu životine, da ne stradaju, da i tako dalje. Jer znate, ja imam puno fantazije, kao svaki čovjek, slava Bogu za te pozitivne fantazije. Otkud ovi znaju šta ja sve imam u umu, čovječe, šta ja hoću, šta bih hteo kad bih bio bogat ili milijarder ili milioner. Sve im je otkrito, čovječe. I piše tamo sve u redu i to zaverno, znači sa notarom, sa sudskim pečatom, sve je zaverno, samo da škrtnem, ne mora da potpisam, samo da pipnem sa olovkom. I kada je sve ovo, kaže, dobit ćeš samo da priznaš da ti gospodar daleko bio od nas Satana. To jest, oni kažu gospodar okultizma. Ne kažu direktno da je to Satana ili Lucifer, nego gospodar okultizma. Čitam jedno pismo, pa drugo, pa treće, pa čovjek, ja pao na kolena, otvorio pismo pred Bogom: Gospoda, ako se polakomim, ako mi dođe ni ideja da tu uradim, samo kao da bih uradio ono što želim da uradim, dobra dela, blagoslovi me da večeras umrem, veran, i seti se mene prvog vaskrsenja, kad budeš došao da me vaskrsneš za večni život. Slava čast Bogu, Bog mi je dao tu silu, moć, silu Duha Svetoga, da me ne prelaže Satana. Jer to, znate, on bi to uradio stvarno, ali laže u tome što ja bi pao na kolena, kao što od Hrista tražio, pao bi od Boga i pao na kolena pred Satanom, to jest priznao njega za gospodara. Moj gospodar je Hristos, haleluja, naš spasitelj Jahve, Isus Hristos. I nemam ja drugog ili trećeg, samo Bog. Ali ovo je htio, znači, da mu se ja poklonim, samo da sa olovkom, samo jednu tačku da stavim gotovo. I to bi bilo stvarno važeće pred Bogom, znate. Htio je Satana, znači, da me potkupi, da me ubedi. Kao što hoće mnogi od nas, Mirjana Kazaković, Lidija Lili, blagoslov Bože, dobrodošli. I dragi moji, to iskustvo, znači, završili su sa posljednjim pismom i više nisam uzimao preporučena pisma. U posljednjem pismu on mi piše, direktor te banke, zaboravio sam kako se zove, kaže: gospodine Gola, vidim da me ne odgovarate. I ja sam digao ruke od vas, ali danas je došao duh. Pazite, piše mi otvoreno više. Došao je duh pred moju kancelariju na moj sto i rekao je: Gola Vili, piši mu, pridobi ga. Gola Vili da ga pridobiješ, Gola Vili da ga pridobiješ. I evo ja vam šaljem ponovu ponudu. Samo je dovoljno da skrtnete nešto i ponuda je važeća, gotovo, dovolj je uvažen. Haleluja, slava čast Duhu Svetimu što mi nije dozvolio, to je što mi je dao silu da mi više omile Božja slava nego sadašnja slava, da budem milioner ili bogat. I to u milijardama, dragi moji, neograničene sume mogao sam uzeti. Bilo u zlatu, bilo u novac, kako god doći, u koju valutu. To je živo iskustvo, kunem se Bogom, Bog da me kazni ako vas lažem, ovo je velika istina. A dragi moji, sjećate se što je Hristos na kraju uradio, sjećate se, okrenut ću kameru da gledate slike, znači,
da gledate slike, da vidimo ono što sam pripremio za večera. Znači, i šta kaže, znači, Hristos njemu, slušaj, kaže, dosta si ti mene ubeđivo, sad ja to sa mojim rečima, jer ti meni ne možeš ubediti da se poklonim tebe, nego idi od mene Satano. Sjećate se, Hristos je rekao Satani, idi od mene Satano, nema ja šta tebi da te spoklonam i nema ja šta tebi sa tobom da govorim. Tako je isterao đavola od sebe. Isterao đavola od sebe. Vidite li koliko je to važno, dragi moji, da isteramo đavola od nas, ako ne želimo da padnemo i poklonimo se neprijatelju. Bez da osjetimo, bez da shvatimo, može nam se desiti mi da padnemo od Boga i da padnemo na kolena pred Satanom, pred neprijateljem, dragi moji. Na koji način čućete večeras o tome? Dragi moji, i sada našem spastelju Isusu Hristu, naš Jahve Bog, Jehova, veličanstveni, moćni, svemoćni, šta je izabrao? Ovaj svet sa svim njegovim bogatstvima, ponudama, užicima ili krst. Svet da je izabrao, on ne bi patio, stradio i izgubio svoj život, to je stradao mučenički na krstu Golgote. Ali haleluja, osana Bogu na visinama i ovdje na zemlji, osana Bogu na našim dušima. Naš spasitelj izabrao mučenički krst, naš spasitelj izabrao sramotu, poniženje, prezir, bičevanje, mučenje i na kraju mučeničku smrt, dragi moji, strašno umro, nekoliko sata je visio na tom krstu. Izabrao je taj krst radi mene i tebe, da imamo večni život u njemu, u našem spasitelju, haleluja, Isusu Hristu. Dragi prijatelji, narode Božji, i danas veliki dio čovječanstva, većina, ne znam sad, ne mogu da kažem u procentima, možda 50%, možda 90%, ali većinom čovječanstva se klanja Satani na jedan nevidljivi način, na jedan način podmukli na koji ne možemo im reći ili dokazati da se oni klanjaju Satani, dragi moji. Kao nekada što je tražio, znači, da mu se pokloni 3 mladića, Sedrah, Misak i Avdenago, zlatnom kipu. Taj zlatni kip nije predstavljao nikoga drugog, ni cara Navuhodonosora, nego lično neprijatelja, Satana, gospodar okultizma, jer on je taj koji voli moć i bogatstvo. I taj zlatni kip je predstavljao, znači, njega, oni bi se poklonili tom gospodaru okultizma, to jest Mamoni, gospodaru novca, dragi moji, ali slava čast Bogu, šta su Sedrah, Misak i Avdenago izabrali Hrista Isusa, izabrali spasitelja, Sina čovječega, Sina Božega. Dragi moji, jednu stvar što ne znaju mnogi ljudi, koji se svesno ili nesvesno klanjaju Satani, koji svesno ili nesvesno daju mjesto Satani u sebi, ne znaju da vremena malo ima. Ovaj svet sa svim njegovim uživanjima, sa svim njegovim prednostima, kao da kažemo po znak pitanja prednostima, sa svim njegovim načinom života ima malo vremena. Rekao je, pisano je, tako je, sestra Miljana. Slava na našu Isus, tako je, Makedonka. Prijatelji moji, da li i vi verujete da ovaj svet, pa i mi, pa i Satana, pa i demoni, da ovaj svet i ova planeta ima malo vremena, još malo vremena. Godine su pitanje, ponavljam po 100 put, nema više 10-20 godine. Godine su u pitanje, dragi moji, gdje god da se okrenete, gdje god da idete, gdje god da budete, slušat ćete isto reći da se svet promenio, to jest da su se ljudi promenili i da nema više čovječanstva, da slabo ima čovječanstva u ljudi, da je humanizam nestao. Ljudi ne shvaćaju da je vreme veoma kratko, ljudi moji, još samo par minuta ostalo je, to je simbolički, ne u godinama, ostalo je, znači, još samo par minuta, to je godine su pitanje do Hristovog drugog dolaska. A drugi Hristov dolazak, znači kraj ovoga sveta, kraj zlu i spasenje onima koji će biti verni Bogu koji na nebesima. Prijatelji moji, narode Božji, verujete li da Hristos veoma brzo dolazi? Ajde, odgovorite mi na komentare,
Kratko i jasno, da ili ne morate da odvlačite, da ili ne, kratko i jasno. Da li vjerujete prema Bibliji, prema biblijskim proročanstvima, ako i vidimo pred našim očima šta se sve dešava, koliko se svet pokvario, to je čovječanstvo pokvario, kako je čovječanstvo postalo nečovječanstvo, kako je čovječanstvo postalo zlo, ratoborni, besni, gnevni, nervozni, naduti, gordi, ponositi, ti ne možeš da ideš kod nekoga i najsirotiji mora da bude sređen, mora da bude, znate, sve ekstravagantno. Nema više ono jednostavnosti, onaj jednostavan namještaj, ponizu, sve nešto mora da bude ekstravagantno. Prijatelji moji, je li došlo vreme kraja ili ne? Je li živimo u posljednjim godinama istorije ove planete ili ne? Molim vas, napišite na komentare kratko, jasno, da ili ne, šta mislite. Slobodno izrazite se, slobodno kažite na komentare da li prema onome što vi čitate u Svetom pismu, koji istraživate Sveto pismo 5 godina, 50 godina, da li vidite sa vašim očima i da li osjećate u vašem životu da sve što je proročeno u Bibliji se skoro ostvarilo, još 2 ili 3 proročanstva, znači dolazak Antihrista, Satana da se pretvori u Isusa Hrista kao da je on Isus, to je lažni Isus, nedeljni zakon, a zver već vlada. Prva zver vlada preko drugih zveri, to je Vatikan, vlada preko Sjedinjenih Američkih Država, skoro sa cijelim svetom, samo 1 ili 2 zemlje još i gotovo je. Da, slava Bogu, tako je Lidija, po svemu se vidi. Jozu kaže da, Makedonija kaže i po vremenu se gleda, dobro se me posjetila. Da, kaže Dragica, Miki, dobro došao, brate. Vreme to, dragi moji, ja sam pustio na moj Facebook pre 3-4 dana, 23. juli, ovdje u Makedoniji. Popova Šapka je tu vazdušna linija možda 15 km, a put 30 km. Spao je sneg sred juli mjesec, sneg na planinama ovdje kod nas. To je nemoguće, ja 60 godina imam. Nikad se nije desilo na Šar planini da padne sneg jula mjeseca. I tamo dalje na Pelistulju kod Bitolju, znači, i tamo je pao sneg, zamislite, dragi moji. Ja pre 30 godina sam sanjao puno takvih snova kad bude sneg pao posred leta, da je to stvarno više kraj sveta, da je veoma, veoma blizu. Pre 30 godina sam sanjao te snove i sad su se ostvarili. Haleluja. Ok, ja se ne radim za sneg sred leta da padne, iako je to planina, ali to je znak, dragi moji. Vidite sada šta se događa ovdje. Nikad u Makedoniji, za mojih 60 godina, evo sestra Makedonka je starija, ona ima koliko, 70 i nešto, možda presvjedoči, nikad ja nisam doživio juli mjesec da temperatura padne u Skopje na 20 ili 22 stepene i da bude hladno, da se obučeš nešto malo toplije. Nikad nisam vidio juli mjesec, avgust mjesec, ajde juni tako i tako, ali juni je bilo tada. Sad zadnje godine juni je postao kišovit, ima kiše često, a juli mjesec, to je bilo, Makedonija je bila pustoš od sunca, pucala je zemlja. Makedonka posvjedoči, da li je istina ovo što govorim, sestra Makedonka. Pucalo toplote, a sada zamislite, već 10 dana, skoro 10 dana, non stop pada kiša. To je nemoguće, dragi moji, to je nemoguće, to je apsurd, to je take. Da, 5 do 12, vreme isteče, tako Olga Urošević, blagoslov Boži, dobrodošla sestro. Ljudi moji, narode Boži, da li je ovo normalno što se događa? Ok, ja verujem možda da ovdje nisu Božje ruke umešane u vreme meteoroloških uslova, da je to sve čovjek sa tim svim HARP sistemima ili kako ih oni zovu, da pokušaju nešto uraditi, da promene, da zaplaše, ne znam šta, ali to su proročanstva, Bog je znao šta će se desiti. I pre 30 godina ja sam sanjao, znači, u ovim stvarima i eto, dešava se, dragi moji. Hristov dolazak kao nikada ranije, tako, ne, niko je pa, znači, eto, sestra Makedonka je mnogo starija od mene, ona može, znači, da posvjedoči, a i svjedoči nam da nikad nije pala kiša u Makedoniji juli mjesec i avgust, dragi moji. Suše je bilo, sve je bilo žuto ovdje. Čak i drče se suši po neki put dok previše toplote. Amin, Miki, amin. Prijatelji moji, narode Boži, znači proučavamo temu koju nosi naslov Sve ovo daću tebi ako padneš i pokloniš se meni. Matej 4.8. Matej 4.26, pardon. Znači u Mateju 4. glava 26. stih neprijatelj nudi našem spasitelju ovaj svet
Samo da mu se pokloni. A to nudi nama svaki dan. Pazite, svaki dan dok god ne dođe Hristos po nas ili dok god ne umremo, on će nam nuditi na stotine načina ovaj svet da mu se poklonimo, da padnemo od Boga i da se poklonimo pred njega. Svaki dan nas iskušava da padnemo od Boga i da se poklonimo njemu. Svaki dan, dragi moji, je borba za život ili smrt. Sada ajde da se sjetimo Adama i Eve, našeg oca i pramajke, našeg pravoca i pramajke. Sjećate se, dragi moji, šta je njima nudio? Šta je nudio našoj majci? Videći da je plod dobar zelu i tako dalje, tako dalje. Videći da je plod. Znači, Noj je nudio ono što vidi da okusi, da proba, da vidi koliko je to lepo. Nudio je da budu kao bogovi, dragi moji. Vidite li kako ju je prevario, dragi moji, našu pramajku, našeg pravca? Videći da je plod lep, dobar, privlačan. Šta je ponudio današnjem čovječanstvu, dragi moji? Šta nudi današnjem čovječanstvu? Egoizam, društvene igre, sebičnost, karijere, što više posla, što više da imamo preljubočinskih odnosa, što više zlih fantazije, što više samo, sebično poštovanje, znači sami sebe, nikoga da ne poštujemo. Sve ovo nas je okovalo, zakovalo i zarobilo, dragi moji, da ne vidimo dalje od nosa i tako padnemo u zamke satana da mu se poklonimo. Sve one koji su zarobljeni na ovaj način, oni su pali pred Satanom, dragi moji. To je i ovo i ono, sad neću sve da nabrajam, dragi moji, vi vidite na slici, mislim da se jasno gleda na slici. I jedan od najstrašnijih stvari kojim smo danas, znači, pali pred Satanom, zaboravili Boga i pali na kolena pred Satanom je korišćenje mobilnog telefona, to je interneta. Da, dragi moji, borba je u nama uzeti Sveto pismo, proučavati ili uzeti mobilnu u ruke i gledati gluposti, ovo. Pali smo od Boga ako ne čitamo Božju riječ i padamo na kolena pred Satanom kad smo više vremena sa mobilnom na rukama. Danas nema ljudi, nema familije, gdje god idem, sedimo kao gosti, prijatelji ili izašli smo negdje, oni uzimaju telefon i kao da ne postoji. Ja im kažem, slušajte, sad ću da vam sve konfiskujem i tako da budemo u društvu, da govorimo, da pričamo, da se smijemo, da pevamo, da se šalimo, pa da se svađamo ako je potrebno, a ne ovo gluposti. Postali smo idioti sa telefonima u ruki, dragi moji. Ovo je klanjanje Satani, nemojte mi se ljutiti. Nemojte mi se ljutiti, pa makar i sve duhovne stvari gledali i pratile, pazite, i to je zamka, onda smo mi pali na kolena pred Satanom, jer nemamo vreme za Božju riječ. Dragi moji, Božja riječ na prvom mjestu. Ok, na telefonu ima i toga, ali onda se meša i ovo možda gledaš i da slušaš i on i ovo, ali ovdje nećeš naći ništa što je svetsko, nego samo duhovnu stvar, samo duhovnu hranu. Zato uzimajte što više Bibliju, a telefon što manje. 2 sata na čas neka nam bude dosta. Možda i to mnogo, ali ajde, neka bude i 2 sata. 1 sat uzmeš za Sveto pismo i ipak ćeš biti pobednik. Dragi prijatelji, kakva je situacija sa nama? Kakva je situacija sa tobom, dragi prijatelju? Još Zavrečeš, pozdravi tebe, brate. Lijana, Zrli, Stefano, dobrodošli, blagoslov Boži, Zozi zakon. Ljudi, ajde da se sjetimo sada predpotopnog sveta. Ljudi koji su živjeli pre potopa, koji su živjeli u vreme proroka Noe, generacija proroka Noe. Šta im je najviše nudio Satana? Da padnu pre njega i da se pokloni njemu. Pa preljuba, dragi moji. U to vreme, kao i danas, preljuba je postala broj 1. Sećate se 1. Mojsijeva 6. glava od 1. stih pa nadalje. Videći kćeri zemalske, uzimali ih za ženu koju se htjeli. Uzimaš ovu ženu, a ovu vidim onu treću, ovo je lepša, pa i nju uzmem, pa i onu, 2, 3, 20, 50, 100, pa to mi nije dovoljno, pa imam ljubavnice, švalike van. Preljuba je postalo, znate, kao hrana, kad jedeš 2 ili 3 puta na dan.
postalo znači to kao normalna prirodna potreba. Kao što je danas postalo normalna priroda da koristi čovjek drogu, to shvaćaju, pogotovo za cigarete, za tutun, to je za duhan, svi se to razumiju, to mora da se puši, mora da se čovjek, pa onda one šiše, pa alkohol, pa ovo, pa nema zlo što sami sebi radimo, dragi moji. Nema otrov koji danas nije popularan. Ja kažem otrov znači za ove poročne stvari, za ova pića i hrana koja su porok. Ima znači mnogo toga što je porok. Na primjer, ljudi su počeli da jedu i pse, džukelene, zmije, oktopod, ne znam što, pa malo imali šta da sede, pa moraš da jedeš to nešto ligavo, to gadno, pa žabe jedu, pa ono. Sve su to poroci više, dragi moji. To nije potreba. To je azdisajne na makedonski, kako se kaže na srpsko-hrvatski, zaboravio sam. Ok, nema veze, znači pretirivanje, znači ono što nam ne treba. Znači, pretpotopni svet, kod njih se više nije ni znalo, ajde šta su uzimali onu za žene, znači sad govori, pazite, za sinove Božje. Mnogi tumače pogrešno svetu reč kad se govori u ovoj glavi, u 6. glavi za sinove Božje koji su uzimali čeri zemaljske. Kad budete proučavali Sveto pismo, ja ću vam dati puno stihova. Za one ljudi koji služe Bogu, Biblija kaže sinovi Božji. Za oni koji služe Satanu, kažu zemaljski ljudi ili zemaljski čeri ili zemaljski carevi i tako dalje. Dokaz. Rimljanima 6. glava šta kaže? Sve oni koji vodi Duh Sveti, Duh Božji su sinovi Božji. Da li razumete? Znači, sinovi Božji koji su služili pravom Bogu Jehovi, koji na nebesima, Jahve Bog, oni su se pokvarili i počeli i oni da budu kao Kainovi. U to vrijeme, sjećate se, sam puno puta govorio, postojali su dve religije. Deca Kainova i deca Sitova. Sitovci i Kainovci. Sitovi su služili Bogu nebeskome, a Kainovi su služili direktno đavovu. I sada Sitova deca su se i ona pokvarila i sav sve se pokvario, dragi moji, i videći kćeri zemaljski uzimali su ih za žene koje su htjeli. Preljuba je postalo nešto sasvim nešto, kao vodu da piješ, tako nešto otprilike postalo u to vreme. I šta još, dragi moji, kako je naterao pretpotopni svet, ubedio da mu se klanjaju, da padnu na kolena pred njega. Sve njihove misli su bile zlo. Jel tako? 1. Mojsijeva 6. glava 5. stih. Sve njihove misle su bile zlo. Šta je zlo, dragi moji? Pa zlo je greh. A šta je greh? Greh je prekršaj Božjeg zakona 10 zapovesti, jel tako? Znači sve ono što je protiv Božjeg zapovesti, Bog kaže ne vrši preljubi, oni uživali u preljubi. Bog kaže ne ubij, oni su uživali u ubijanju jedino drugoga, kao što mi danas gledamo fudbal na stadionima, košarku ili neki sportski nadprevar. Oni su gledali kako se ljudi ubijaju. Ok, i mi smo tu blizu, ima karate, ima boks, gdje se ljudi tuču za novac i ljudi gledaju, uživaju, proliva se krv, ali u to vrijeme znači su se ubijali, nisu završivali samo sa krvlju. Misli su im bile zlo. Sve njihove misle su bile zle. Dragi moji, prijatelji moji, kako stojimo sa preljubom i kako stojimo sa našim mislima danas. I danas sva ova iskušenja, sve ove napasti Satana nam nudi svaki dan. Satana svaki dan radi kao što je radio u vreme Noevo. Pa šta mislite, zar je Noe bio izostavljen, zar je Noe imao imunitet i njegova djeca i snaje i žena? Ne, dragi moji, i njih je napadao na sličan način. I njih je htio da uništi potopnim vodima, ali slava Bogu, Sveti Duh je pobedio u Noju i njegovu porodicu. Nažalost, sećate se Lota, njegove dve kćeri i njegove žene. Bežeći je uradila jednu strašnu grešku njegova žena. Koja je bila njena greška kad je Satana rekao, jo, vidiš šta ostavljaš iza sebe čovječe, jo, vidiš šta uradiš, 1. Mojsija 19.26. Žena Lotva se okrenula. Eto gdje je bio njena greška, njena katastrofalna greška i postala je kamen od soli, to je statua od soli, kao kamen, braćo, moji sestri, prijatelji. Lotva žena se okrenula. Okrenula se gdje? Prema bogatstvu. Tamo je bilo bogatstvo, dragi moji, mi ne znamo, možda imala na milijone eura današnje vrednosti u evrima, znači na milijone, u zlato u to vreme,
pa stoka, pa lepe kuće, pa život. I ona se ukronila, žalio je bio za taj život. Nije gledala da spasi život da spasi, nego je žudela za bogatstvom. Ostalo je srce tamo gdje joj je bogatstvo. A bogatstvo je bio ovaj svet, kao što je to nudio našem spastelju. Sve ovo daću tebi ako padneš i pokloniš se meni. Ali naš spastelj je rekao, idi od mene satano! I istereo ga. Dragi moji, i mi možemo danas, možemo sad, večeras da kažemo, idi od mene satano, ne želim da čujem više o nagomilanju novca, ne želim više da čujem o preljubama, ne želim više da čujem da se okrenem ovom svetu, da gledam ovaj svet, da gledam materializam. Ja hoću služiti Bogu jedinu, jer tako pisano je, Bogu jedinomu služi i njemu se klanja, halelujah, amin, amin. Dragi moji, prijatelji moji, narode Boži, kako da postignemo to, da izbacimo satanu od nas? Kako da isteramo satan od nas? Kako da ubijemo naše ja? Pa vi znate svi večerom, dragi moji, krvlju Hristom. Sećate se, krvlju Hristom kuće koji su bile pomazane, to je vrata od ovratnik, demoni nisu imali pravo da uđu tu kuću. Ubica, krvnik čovječki, neprijatelj Boži, nije imao pravo da uđe tu kući. U tvoju kuću, tvoje telo, hram Duha Svetoga, ne može ući satana ako si poškropljen svaki dan krvlju Hristovu. I zato, dragi moji, broj jedan što moramo tražiti ujutru i uveče, a i preko dana, zašto da ne, da budemo poškrpljeni krvlju Hristom, naš mozak, naše oči, naš jezik, sve što imamo, i aute, i kola, i decu, i unučad, i ženu, i braću, i sestra, sve što imamo, da Hristos pokropi svojom krvlju i tako budemo sačuvani da ne uđu na satana, dragi moji. Svaki dan krv Hristova koja je poškrepila njegovu reč, da je čitamo i proučavamo i hranimo se i jedemo i pijemo od nje. I tako ćemo zapaziti silom Duha Svetoga, krvlju Hristovom, zapovedi Bože koji nisu teške, silom Duha Svetoga, sve je moguće onima koji vjeruje, prema Filipljanima 4.13. Sve mogu Isusu Hristu koji mi moć daje, njegova moć je krv Hristova prolivena na krstu Golgote, dragi moji. Proučavaj što više Božju reči, tako ćeš biti pokriven sve više i više Božom krvlju, to je Hristom krvlju, i što više bit ćeš ispunjen Duhom Svetim. Činiš li to svaki dan, da hodaš sa Hristom, proučajući njegovu svetu reč, za koju je prolio svoj krv na krstu Golgotu, gdje je stradao i umro za nas, dragi moji, naš spasitelj, Jahve, Bog, Isus Hristos. Da li to činimo svaki dan, dragi moji? Ako to činimo svaki dan, onda krv Hristova je naš zaštitnik. Onda krv Hristova je naša pobjeda. Prema otkrivenju šta kaže tamo? I oni 15. glava 2. stih, otkrivenje 15. glava 2. stih, i oni ga pobediše krvlju jagnetovom, halelujah. Neka svaki dan u nama bude krv Hristova, tako da budemo pomazani Duhom Svetim i anđeli Boži da bude pored nas. Ali, dragi moji, da bi to postigli, mi moramo svaki dan proučavati, jesti, piti iz Biblije, od Svetoga pisma. Svaki dan da reke žive vode iz Biblije teku u nas i tako se ispunimo Božim Duhom, dragi moji. Jeste, dragi moji, velika istina, kad proučavamo Božju reč, mi se sve više i više ispunjavamo Duhom. Lidija kaže, nažalost, mnogi će otpasti što se neće moći odreći svoga bogatstva. Nažalost, Miki kaže, evo stojim pred tvoja vrata, ko otvara, sreće se kod njega, malo ih ima, ko otvara sve srce za Boga, nažalost. Malo stado, braćo moje, malo stado, to malo stado koji Biblija zove i ostatak znači od nekada, mnogo ljudi koji su bili predani Bogu, ali su otpali. Duh Sveti je onaj koji će učiniti da budemo malo stado i ostatak Boži, dragi moji. Ajde sada da se sjetimo pred Satanom zašto padamo, dragi moji. 3-4 stvari. Znači, broj 1, zašto padamo na kolena pred Satanu i klanjamo se njegu? Broj 1 je naše požude. Broj 1 je naša požuda. Broj 2, nedostatak duhovne bodnosti. Ono što sam malo pregovorio, znači da proučavamo Božju reč, da se molimo Bogu, da budemo u zajednici sa Bogom. I gordosti. Mnogi su gordi, samo gordi ljudi moji, to nas udaljava od Boga. Kad se udaljamo od Boga i oslavimo na sopstvenu snagu,
postajemo laki plen njegovih prevara, a nismo svjesni. 1. Petra 5:8, jer đavo kao lav ričući traži koga će proždeti. Svaki dan on želi da nas proždere preko ovih svojih zamki, dragi moji, šta nam nudi da mu padnemo i poklonimo se njemu na kolena. To svaki dan radi, da li bilo da je to u pitanju bogatstvo, novac, zlato, srebro, bilo da je to neka žena ili neki muškarac koja predstavlja iskušenje za nas, to je preljuba, bilo da je to za nas prevariti, izmamiti, iskoristiti i zadobiti za sebe neki profit, neku zaradu, bilo da je to porok, bilo to da je to ovo, ono, dragi moji, ima 1000 načina kako možemo da padnemo i zaboravimo da se molimo i stražarimo. Ne zaboravite da đavo je kao lav i traži koga od nas da proždere, da nas odnese u večnu propast, dragi prijatelji, narode Božji. I sada, dragi moji, biti ili ne biti. Sa jedne strane nas privlači, eto ovdje, preljuba, kocka, droga, alkohol, cigarete, uživanje u porocima, bogatstvo, materijal, zlato, sve to klanjanje Satani, dragi moji. Mi zaboravljamo da je to način moderni na koji nas Satana privlači da se klanjamo. Broj 1, kao što sam malo pre pokazuje, korištenje mobilnog telefona, to je interneta. Dragi moji, sa druge strane, da bi ne bi pali pred Satanom, jeste proučavati Božju reč i ispunjavati se Duhom Svetim svaki dan i biti poškropljen krvom Hristom. Šta izabiraš večeras, prijatelji moji? Hoćeš li pući putem bogatstva, putem slavi, putem moći u ovom svetu, ili ćeš poći putem Hrista, putem križa, to je krsta. 1. Timotija 6:10, jer ljubav prema novcu, pazite braćo moje, nije na odmet da mi imamo milijone i milijarde, ali ljubav prema novcu, znači da voliš novac, je koren svih zla. Znači ljubav prema novcu je koren svih zla i mnogi, znači, koji su željni novca, šta uradiš? Odstupiš od vere, a nisu svjesni da su pali od vere. A nisu svjesni da više ne služi Jahvi Bogu, nego služi sami sebe i neprijatelju. Dragi moji, ne zaboravite, sve ovo daću tebi ako padneš i pokloniš se meni. Danas to čini Satana sa mnogima. Danas je uspio mnoge da ubedi da mu se klanjaju, da padnu na kolena pred njega, a da nisu svjesni tome. Znam neke naše braće i sestara, ajde sad govorim, znači, za moju versku denominaciju, za adventiste 7. dana, adventisti. Vi znate da mi prema Božoj zapovesti, 4. Božja zapovest, držimo subotu kao Božji dan, sveti dan, dan uspomene stvarena, kada je Bog sve stvorio, a 7. dan blagoslovi posvetio. Znam neke ljude, pazite, oni ne vrše preljube prema onome što vidim. Ne kradu, ne ubijaju, ne misle zlo, ali subotom oni žele da uživaju. Idu u crkvu, a kad završi crkvu 12 sat podne ili 1, oni idu u restoran, pa onda idu u shopping da kupuju, pa da pazaru. Za njih je to normalno. Vidite kako nas Satana potkupa. Nije ništa ako odeš sada ti malo pas. Drugi dan nedelja ne rade, sve zatvorene. Jedini slobodni dan ti je da uživaš u kupovini, u restorantima i jeste subota. I oni drže, znači, subotu od 8 ujutro do 12 u podne, znači 3-4 sata i to je sve. Nažalost. I mnoge druge stvari. Možeš da pipneš ovo, možeš da gledaš ovo. Dragi moji, ne zaboravite, đavo ko lav riče i traži koga da poždere. Ajde, veli, pipaj to, kusi to, idi tamo, uradi ovo, ma nije ništa to, pa ti si vernik, pa ti se moliš Bogu. Dragi moji, vreme je da se probudimo. Dosta je bilo više sana, dosta je bilo više lenosti, dosta je bilo više mlakosti, dosta je bilo više sebičnosti. Razmislite svaki za sebe, šta smo mi bolji od svjetskih ljudi? Od ljudi koji ne vjeruju Boga, koji ne čitaju Sveto pismo, od ljudi koji se ne klanjaju Bogu, koji ne pevaju Bogu, šta smo mi bolji od njih? Ima li razlike između nas i svjetskih ljudi, ljudi koji nisu pobožni? Koja razlika treba da ima između nas i njih, dragi moji? Koja velika razlika treba da ima između nas i njih? Da vide ljude, da ljudi kažu, da kad nas vide, da kažu ovo su stvarno pobožni ljudi.
Stvarno Bog postoji, njihov način života to dokazuje. Prijatelji moji, Bog da nas blagoslovi, da se osvestimo ovih sataninih zamki u posljednje vremena, jer vremena više nema. Veoma malo vremena ostalo do Hristovog dolaska. Ako verujete u ovo, onda, dragi moji, dajte sve od sebe da gradimo spasenje naših i spasenje drugih ljudi. Dajte sve od sebe da propovedamo, svjedočimo na bilo koji način. Ima na 100 načina koji Bog ti može dati da svjedočiš reč Božju, da propovedaš Božju reč, da govoriš drugim ljudima. Molimo se Bogu zajedno. O Bože naš koji se najveći moće nebeski, tebi slava, hvala, čas, veličanstvo i krasota što smo mogli proučati večeras, da Satana svaki dan želi da nas otpadne od tebe i da se njemu poklonimo na onaj način da ovaj svet nam postane zamka, da vidimo koliko je dobar ovaj plod ovoga sveta, da vidimo koliko je moćan novac, da imamo sve više novca, da vidimo koliko je slas i strast lepo i uživajne, a zaboravimo večni život. Spasi nas Bože u Isusu Hristu od ovih zlih stvari. Sami po sebi oni nisu zli, ali su zli kad imamo ljubav prema njima, ljubav prema slastima, ljubav prema novcu, ljubav prema materializmu, ljubav prema sebičnosti. Blagoslovi nas i posveti nas u krvi jagnjeta. Promeni nas da ne budemo takvi. Nanovo nas rodi svaki dan Bože. Budi sa nama i ovo veče i blagoslovi nas da počnemo sa evangelizacijama. Evo čekamo sreda, četvrtak da dođu knjige iz Albanije i Srbije na albanski jezik i da počnemo sa albanskim evangelizacijama u 7 gradova. Bože, blagoslovi nas da ti služimo srcem i dušom i da budemo čisti u krvi jagnjeta Hrista Isusa. Mi te volimo i obožavamo, Oče nebeski. Haleluja, amin, amin. Hvala, slava, čast Bogu, dragi prijatelji, Bogu, što smo mogli proučati svetu Božju reč. Ovaj petak, subota smo pozvani kao starešinska grupa u Blagojevgrad, Bugarska, znači u Bugariju, Bugarsku, da idemo da tamo propovedamo, da tamo svedočimo i mi ćemo petak, subota biti nevjerojatno u Bugarsku. Nadam se da će Bog sve srediti, da bude sve u redu i da tamo proslavimo Boga. Sami su nas potražili, slava neke Bogu. Bog sa nama, dragi moji, budemo jaki, trezni, molimo se Bogu svaki dan, budemo u zajednici sa njima, jer šta nam vredi da cijeli svijet dobijemo, a dušu svoju izgubimo. Blagoslov Božji, Bog sa nama. Amin.